Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусульман бир тууганым, Аллах Таалага жакындатуучу эң улуу ибадаттардын катарын толуктап өтөбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү темабыз бул зикруллахи таала. Аллах Тааланы зикир кылуу тууралуу болмокчу. Албетте Аллах Тааланын зикри бул бардык нерседен алдын турган, бардык нерседен жогору турган, бардык нерседен бийик болгон, улук болгон ибадат болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вала зикруллахи акбар". Аллах Тааланын зикир кылыштык эң улуу дейт, эң бийик болгон нерсе дейт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, ким зикирге байлана турган болсо, демек өтө улуу ишке байланыптыр. Жана ошондой эле Аллах Таала айтат: "Фазкуруни азкурукум". Силер мени эстегиле, мен силерди эстеймин. "Вашкурули вала такфурун". Мен берген неаматтарга шүгүр кылып жашагыла, ага шүгүрсүздүк кылбагыла дейт. Демек, кайсы бир пенде Аллах Тааланы эстей турган болсо, Аллах Таалага тасбих айта турган болсо, Аллах Тааланын ибадатына байлана турган болсо, Аллах Таалага тооба кылып кайта турган болсо, Аллах Таала дагы мына ушул пендени эстейт экен. Ушул пендеге ар дайым жакшылык эшиктерин ачат. Ушул пендеге Аллах Таала өзүнүн берекесин түшүрөт. Аллах Таала бул пендеге ар дайым жакшы иштерге тафик берет, ага жардам берет. Ар кандай күнөө иштерден, ар кандай жаман иштерден бул пендесин Аллах Таала коргоп коет. Бул да болсо Аллах Тааланы зикир кылуунун фазилети экен. Дагы бул пендеге Аллах Таала эки дүйнө ийгилик берет, эки дүйнө жеңиш берет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вазкуруллаха касиран лааллакум туфлихун". Аллах Тааланы көп эстегиле дейт. Көп зикир кылгыла, мына ошондо силер ийгиликке, жеңишке ээ болорсуңар дейт. Силер үмүт кылып жүргөн, силер күтүп жүргөн, силер эңсеп жүргөн жеңишке жетерсиңер дейт. Албетте биз эңсеген жеңиш дозоктон кутулуп бейишке кирип алыштык. Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетиштик, Аллах Тааланын ырайымына жетиштик. Ал эми ага жол аш бере турган, буга жардам бере турган эң улуу ибадат бул зикир. Аллах Таала айтып атат: "Силер ошондой ийгиликке жетерсиңер, Аллах Тааланы көп эстегиле" дейт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул зикир кылыштык инсандын күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө себепкер болот. Жана таразадагы эң оор ибадаттардын бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кала субханаллахи ва бихамдиhi фи яумин 100 марратин хутtat хатаяху ва ин канат мисле забадил бахрин" дейт. Ким бир күндө 100 жолу субханаллахи ва бихамдих деп айта турган болсо, анын күнөөлөрүнүн баары төгүлүп түшөт дейт. Эгерде деңиздин көбүгүнчөлүк болсо дагы дейт. Дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Калиматани хафифатани алал лисан, сакилатани фил мизан, хабибатани лир рахман". Эки сөз бар дейт. Тилге жеңил, таразада өтө сооптуу, таразада өтө оор дейт. Жана Рахманга, Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон дейт. Ал субханаллахил азим, субханаллахи ва бихамдихи деген тасбих деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай тасбихтин өтө сооптуу амал экендигин, таразаны толтуруучу амал экендигин мына ушундай баяндап берет. Дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Валхамдулиллахи тамлаул мизан". Алхамдулиллах деп зикир кылыштык таразаны соопко толтурат. Субханаллах валхамдулиллах тамлаани ма байна самавати вал ард. Субханаллах валхамдулиллах деген тасбих асман жерди дейт. Жана ал экөөнүн ортосун баарын соопко толтуруучу зикир дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, зикир биздин тилибизге жеңил болгону менен, бирок таразаны мына ушундай оор соопторго толтуруучу экен. Асман жерди соопко толтура турган амал экен. Мына ошондуктан биз бул нерсеге жеңил карабашыбыз керек. Ар дайым Аллах Тааланын зикирине байланышыбыз керек. Аллах Таала өзүнүн фазилети менен мына ушундай бизге тилге жеңил, амалы аз, бирок сообу өтө көп болгон мына ушундай ибадаттарды бизге үйрөтүп койгон. Дагы зикир кылыштык бул эң амалдардын эң жакшысы. Амалдардын эң афдолу, эң артыкчылыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ала унаббикум би хайри амаликум
сілердің амалыңардың ең жақшысын, ең сооптусын айтайынмы дейді. Уазика инда маликукум, сіздердің падишаңардың астында, Аллах Тағаланың астында ең таза болған. Варфаиха фи даражатикум, сіздердің даражаңардың ең биігі болған дейді. Сіздердің даражаңарды биікке көтере тұрған дейді. Ва хайрил лакум мин инфақ захаб вал фидда, Аллах жолында гүміш садақа қылғаннан дағы сооптырақ болған дейді. Жана душманға жолығып дейді, ал менен соғышып чабышқандан дағы улуырақ болған, андан дағы соопқа көбірек ие болған амал жөнінде сілерге хабар берейін дегенде сахабалар бәлә дегенде қала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, зикруллахи тағала, Аллах Тағаланы зикір қылыштық деп, мына осындай зикирден өте улуу амал екендігін баяндап береді. Тағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Муаз бин Жабал айтады, мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан ақырғы оққан сөзім мына ушул болды дейді. Андан сұрадым, айюл амал ахаб илаллах, я Расулалла, Аллах Тағалаға ең сүйкімді амал қайсыл деп сұраған кезімде, антамута ва лисаника ратбун мин зикриллахи дейді. Сен тилиң Аллах Тағаланы естіген авалда жан беріштеген, мына ушул Аллах Тағалаға ең сүйкімді амал деп пайғамбар саллаллаху алейхи айтты дейді. Демек, урматтуу мұсылман бір туғаным, біз қандай жашай тұрған болсақ, мына ушундай жан беребиз. Ардайым Аллах Тағаланың зикиріне байланып, ибадатта жүре тұрған болсақ, Аллах Тағала зикір қылған авалда, ибадат қылған авалда жан беребиз. Әлем қандай жан берген болсақ, ертең қиямат күнінде мына ушундай авалда тирилебиз. Ошондуктан пенде ардайым ибадатқа байланышы керек. Аллах Тағалаға ибадатта жан берем деп тұрған болса, намаз оқыған авалында, сажда қылған авалында, ораза қармаған авалында, жанадағы башқа ибадат қылған авалында, Аллах Тағалаға ең сүйкімді авалда жан берем дей тұрған болса, анда пенде ошол ибадатқа көп байланышы керек. Мына ошолдун қатарында ким көп зикир кыла турган болса, мына ошол Аллах Тағалаға зикир кылган абалында бул жан берет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, ошол мурунку алымдардан мына ушундай сөздөр келет. Абу Бакр радиаллаху анху айтат: "Захаба закирун Аллаха би хайрин куллихи" дейт. Аллах Тағаланы көп зикир кылган пенделер, булар жакшылыктын баарын алып кетти дейт. Сооптун баарын тазалап кырып кетишти дейт. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху айтат: "Васвасил ханнас" дейт. Адамдардын жүрөгүнө мына ушундай бир жашырынган шайтан бар. Эгерде пенде Аллах Тағаланы зикир кыла турган болса, мына ошол шайтан жашырынып качып кетет. Адамдарга жаман ой сала албай калат. Эгерде пенденин жүрөгү гафилетте кала турган болса, Аллах Тағаланы зикир кылбай кала турган болса, анда мына ошол шайтан инсандын канында жүрөт, анын жүрөгүнө чыгып, инсанды жаман иштерге баштайт. Инсанга жаман ойлорду салып, аны жаман иштерге багыттап, үгүттөй баштайт. Эгерде пенденин жүрөгү гафилетте калган болса, ал эми пенденин жүрөгү ар дайым зикирде боло турган болса, бул шайтан жашынып, качып жүрөт. Дагы айтат, Абу Дарда радиаллаху анху айтат: "Инна ли кулли шайин жалаан ва иннал жилаал кулуб зикруллах азза ва жалла" дейт. Ар бир нерсенин тазалоочусу болот дейт. Жүрөктүн тазалоочусу бул зикир дейт. Дагы Кааб ибн Малик радиаллаху анху айтат: "Мен аксара зикруллахи бария минан нифак." Ким Аллах Тағаланы көп зикир кыла турган болса, ал мунафиктан, эки жүздүүлүктөн кутулат дейт. Дагы Салман ибн Шайбин айтат рахимахуллах таала: "Бизде Халид ибн Маъдан деген киши бар эле" дейт. Ал бир күндө 40,000 тасбихатан 40,000 жолу тасбих айтат эле дейт. "Сива ма яқра минал Куран", Куран окугандан сырткары дейт. "Фаламма мата вудия ала саририхи ли югассала" дейт. Ал каза болгон кезде аны жууш үчүн аны ошол табытка коюшту дейт. Табытка койгон кезде Аллах Тағаланы зикир кылып, анын колдорун кыймылдап турганын көрдүк деп айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ар дайым зикир кыла турган болсок, Аллах Тағала мына ушундай пенде жан берген кезде мына ушундай кереметтерди көргөзүп коет. Дагы айтышат, Абу Робат рахимахуллах таала айтат: "Канат инна имраатан би Макка" дейт. Меккеде ушундай бир аял бар эле дейт. Ал бир күндө 12,000 жолу тасбих айтат эле дейт. Фаматат, ошол аял каза болуп калды дейт.
фәләммә балағатул қабр, аны адамдар көтеріп қабырға алып келген кезде жерге берейін деп, ухтирисат мин айди риджал, адамдардың қолынан ошол аял ғайып болып кетті дейді. Аллах тағала мына осындай керемет көргөздү дейді. Аллах тағала көп зикір қылған себепті қабырға алып келіп қоял дегенде, жаңағы аял ошол табыттан ғайып болып кетті, қаяққа кеткенін біз білбей қалдық деп мына осындай айтады. Демек, урматтуу мусулман бір туғаным, ким Аллах тағаланы зикір қыла тұрған болса, ал пенде эки дүйнө қордыққа учурабайт. Асман жерди мына осындай жакшы житка бөлөп, асман жерди соопко толтуруп, Аллах тағалага кайта турган күндө жеңил жан берип, мына ушундай рахатка бөлөнүп кайтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ар дайым Аллах Таалага зикирге байланышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, Аллах Тааланы эстеген адам дейт, эстеген жүрөк бул тирүү жүрөк дейт. Ал эми Аллах Тааланы эстебеген жүрөк бул өлүк жүрөк деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге мына ушундай кабар берген. Дагы зикир кылуунун бир фазилеттеринен бул инсандын дуасынын кабыл болуусуна эң чоң себепкер болот. Ким көп зикир кыла турган болсо, мына ошол адамдын дуасы мына ошончолук кабыл болот. Аллах Таала баарыбызга өзүнүн зикир кылуусуна тафик берген болсун. Аллах Таала бул улуу болгон ибадаттан бизди куржалак калтырбасын. Кайсы жерде болсок, тилибизди Аллах Таала зикир менен нымдатып турсун. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.